Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tastın астында var. O kişiге sonday taslar tiyeti, basına, betine tiyetini, mübarek genelerine tiyetini. Zayd ibn Haris radıyallahu anh'ın çılarcır, atmandarşa, ormandarşa, ahir zaman peygamberi koy. Bu ahir zaman peygamberi ormandarşa, yeger bunun kanı, jerge tüsetmese, Allah bu jerge çeksen kıladı, koyundarşa. Bırak hiç kim tındamaydı. Onların köpçülüğü yaşlar edi. Onların köpçülüğü yaşlar edi. Son tasvaran kılganlarının köpçülüğü yaş ballar edi. Akılga gelmeyden yaşlar edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tasvaran kılıp tasladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaptı korlanıp gitti. Kaptı korlanıp gidip bir tavlın altına gelip sonda bir kömülüp gidip Cılab oturgan vaxtında Cebrail amin dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah subhanahu wa ta'ala beni sizge jiberdi. Sizden жағдайыңызды көрді. Sizde korlaganlarını gördü. Mına жастар akılsızlanıp sizde tasvaran kılgandığını gördü ya Resulullah. Bu iki tavlı arasında bunu çok düzgün var. Allah sizge mümkünçülük verdi. Siz aytatın olsanız, bana iki tavlın arasında Taif kalası cermin çeksen kılanın dedi. Sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü hayatını, bedeni bir kandalı kılan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey şimdi dostum söyledi, men bu ümmetle gazap peygamberine kelgen emasman. Men bu ümmetle gazap peygamber bolup kelgen emasman. Men bu ümmetle rahmeten lil alamin bolup kelgenman. Rahmeten lil alamin. Bu alemde rahmet için kelgenman. Ey karanlık günlerde ben canı dışı Rabbim. Ey karanlık kömürlerde iman nurunun canı dışı Rabbim. Bunlarda keşirgen. Allahümme mehdi kavmi fe innehu la ya'lemun. Allah'ım bu kavmi özün keşirgen. Bu kavmi bilmeyecektir. Bu kavmi bilmeyecektir. Bilgeninde bunu İslamiyet'le de cilab dua ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ol da adam edi. O kişinin de ıslık canı var edi. Özünün qanday korlanıp ketkenligini sezgen edi. Biroq o kişi жақсы dualar kıldı. Allahümme mehdi kavmi fe innehu la ya'lemun. Allah'ım bu kavmi özü keşirgen. Bunlar bilmeyecektir. Yani bu жерде amr ma'ruf nahi munkar. Yani жақсылыққа buyurup жамандықтан қайтару işine toxtatkan жоқ. Siz beni bilsen. Biz ne isteyatımız ağayın? Kança жалаңаштар şu. Birimiz aytanmayız. Ey sen benim ağamsın, enemsin, bağırımsın. Dinimiz var, Rabbimiz var, Peygamberimiz var. Gel. İmanға gel, İslamға gel, мен саған дәрет үйретейін, мен саған намаз үйретейін деп шақырдық ағайын. Қараңыз. Alhamdülillah, ішімізде бар шығар сондай азаматтар. Бірақ біздің бәріміз мұсылман емеспіз бе? Мұны мұсылман адам сонда бір мейірбан болады. Мұны мұсылман адам жақсылыққа шақыратын болады, жамандықтан қайтаратын болады. Кеше өсерден алдыңғы аптада өсерден кетіп бара жатып, aeroportda o'tirsam bir qiz keldi aldıma, kelib o'tirdi. Adami qozoqdan qizi, adami suluv qizi. Biroq jirtiq jinsi kiyib oldi. Keyin men 200 tanga aldimda, madab 200 tanga berdim. Ne qilaman buni? Sana sadaqa bildim. İşten alıp kiyib oldim. Shu dedim жаңа qiz ashulan bayqaylab keldi. So'dan keyin men aytdim. Sana ne bo'lgan? Sen qozoqning qizi emassan ba? Senin mamaların, senin əcelerin qanday bolğan? Özünü kasiyette, urf dəstüründe taslap ne gördü sendirge? Senin dəstüründe var mıydı? Senin ata-babanda olsa нәрсе var mıydı? Özünün əldeme kiyiminde şeşiblaqtır taslap, biretin cırtık jamak kiyimini giyip, sağan sen bedi, bul edep bedi.
Жаңағы жерде біраз адамдар жиналып қалды, жаңаларын бәрі тыңдап тұр. Мен оған сондай уақыттар айттым. Жаңағы қыз барды да туалетке келіп, басқа іштен киіп шықты. 200 теңге беріп үстімнен масқараламастан былай айтсаңыз да болар еді ғой деді. Мен айтам, сен масқаралаған жоқпын. Ана 200 теңге іштен киіп ала, сатып ал деп едім. Біздің қазіргі уақытта қанша қара көз қыздарымыз, қанша жігіттеріміз өздерінің ең ұлық болған дәстүрлерін, дінін, шариғатын тастап жүріп, не бір Европаның құшқын келетін амалдарына істеп жүрген уақытында біз момо мұсылмандар қаяққа қарап жүрміз деп қаласыз. Біз момо мұсылмандар қаяққа қарап қалдымыз, қаяққа қарап жүрміз. Ішкені арақ, шеккені сигарет, шеккені наша, бірін-бірін атқан, бірін-бірін соққан, бірін-бірін ұрған, бұл біздің ата-бабаларымызда бар меді бұл? Бұл біздің дәстүрімізде бар меді? Біреуді қорлау, біреуді ұру, жығу деген нәрсе бар меді? Тіптен намазхан семьялардың ішінде неше түрлі ұрыс керістер шығып жатыр. Бұл нәрсе біздің ата-бабаларымызда бар меді? Біздің қазақта үлкенін сыйлаған халық еді. Үлкенін сыйлаған, кішісін іззет қылған, жесіріне жәрдем берген, жетімінің басын сыйлаған халықтың ұрпағы еді. Бірақ бізге не көрінді?